Kışkı uzun kişlerde min su alamın bekiden. Sizning turda uylay turgaç jığılıp düştüm sekiden. Jığılıp düşsem düştüm indi qabat turib o'tirdim. Siz do'stlarga şiir yazıp bir defterini tutardım. Tutarsam tutardım indi, defter hallab turmadım. Şiirlerini kuyga salıp qabat jırladım. Ey dostlarım, dostaylarım, dostlarım, dost işlerim. Siz dostlarım kelmeseniz sahnelerde nişlermin. Kelgensiz bit, rahmet sizge. İsen emin bulunuz. Sahnelerden bugün yangırar, bülek bulup bizning jirimiz. Bayram bulgaç, bayram bulsun. Zalımız gürlep dursun. Kol çabudan, alkışlardan uç dibi janıp dursun. Her kimi süye tuğan şirin, tuğan ilini yaratan. Mini de sizge jıralayım eli, seveleyim turanıdan. İlk seveley, seveley, jırak tügel bizden zey. Kıyme bileni kayıtlar idim, İnişi bizi belekey. İlk seveley, seveley, jırak tügel bizden zey. Kıyme bileni kayıtlar idim, İnişi bizi belekey. İlk belekey şov! Vardır bizning bakır tava, sanıdığı aşk mektebi tava. Yüreklerini şilginidir, kayınlar tallar şavı. İlk seveley, seveley, jırak tügel bizden zey. Kıyme bileni kayıtlar idim, İnişi bizi belekey. İlk seveley, seveley, jırak tügel bizden zey. Kıyme bileni kayıtlar idim, İnişi bizi belekey. Halak jırlayı biyeye bizde garmonunun mumnarına. İtravalarda tüzüp gitti yemlizeyi boyalarına. İlk seveley, seveley, jırak tügel bizden zey. Kıyme bileni kayıtlar idim, İnişi bizi belekey. İlk seveley, seveley, jırak tügel bizden zey. Kıyme bileni kayıtlar idim, İnişi bizi belekey. İlk seveley, seveley, jırak tügel bizden zey. Kıyme bileni kayıtlar idim, İnişi bizi belekey. İlk seveley, seveley,
qaytar idim inişimiz belekey Kıyma bilen qaytar idim inişimiz belekey Kıyma bilen qaytar idim inişimiz belekey Hayırlı iş haberi dostlarım, sağlar mısınız, arılar mısınız? Mene nihayet bizge de 10 yaşayma. Şundan da 1994 yılının 26 dekabrının salkın bir kişinde alga tava icad yolundan alga gitken Mыңлы Шаллы жыр студиясына da nihayet 10 yaş buldu. Şuna göre kadir dostlarım, көргенlik işe bizim konsertimizde bugün bizge de 10 yaş deb atala. Mene ol. Hemen de elbette köpkene gruppalarga, köpkene studiyalarga bulgan şekilde bizge bugün 10 yaş bulganga biz bikte süynebіз. Çünkü şuшы 10 yıl dövründe edek jıl sayın 150 şer konser koyup bugün günde 1000 жарым konser koyganыбыз ayma. Hemen de elbette şu konsertlerin köpçülüğü mine şu tuğan avluna bağışlangan ek seveley jırı aytek başlap jibergendir. Hemen de elbette siz bugünkü konsertte studiyamızın birinci gününden jırlay başlagan jırçılarını görürsüz. Belki onların koybirleri indi sahnede de işlemileri. Tek onlar mine şu jubiley tarafından mine gelip sizin karşınızda üzlerinin jırlarını sizge büle giderler. Şuna göre şu konsertlerde köp mertebeler жаңғыраған siz жаратып жырлай тұрған жырларым тағын бірсін жырлап кетесім келе. Ол да болса шушы залда отырған әнилерге бағышланған Мерхады Разов сөздеріне мен көй ижад еткен әнкей гүлі. Şiirlerde ömür geçiremiz Tanığı vermeyi sağış yürekке Sağınğandağına kararsız değil Gülüşü bergen enekey bülekke Gülüşü bergen enekey boyunmağız Yürümek isteyip mılaya Ağır şakta gilem gül karşına Enekey karayısıman yılmaya Gülüşü bergen enekey boyunmağız Yürümek isteyip mılaya Ağır şakta gilem gül karşına Enekey karayısıman yılmaya Enekey gülü her şak yeşil gilir Günlerde dua gelmeyen Yüzün kebek bizge bakit bergen Gülün üçün enekey min rahmet Gülüşü bergen enekey boyunmağız Yürümek isteyip mılaya Ağır şakta gilem gül karşına Enekey karayısıman yılmaya Gülüşü bergen enekey boyunmağız Yürümek isteyip mılaya Ağır şakta gilem gül karşına Enekey karayısıman yılmaya Enekey gülü her şak yeşil gilir Öyümüzde şuşu gülüden izgir
Kaderlere gaybir tapmayız. Gül jibergen Enkey boyutmagaz. Yürümek isteyin muayya. Ağır şokta gilem gül karşına. Enkey karışman yılmaya. Gül jibergen Enkey boyutmagaz. Yürümek isteyin muayya. Ağır şokta gilem gül karşına. Enkey karışman yılmaya. Gül jibergen Enkey boyutmagaz. Yürümek isteyin muayya. Ağır şokta gilem gül karşına. Enkey karışman yılmaya. Ağır şokta gilem gül karşına. Enkey karışman yılmaya. Enkey karışman yılmaya. Enkey karışman yılmaya. Büyük zor rahmet kadir ustalar, büyük zor rahmet. Mene şundan da men bu jir ahırında her vaqtada ayta turgan sözlerim var. Enkeylerini hurmat isen çokta deb. Agar de bizning oralarımızdan ketib borganlar ekansiz, ularning ismlarini bir qo'shanda top tushirmagiz. Mene shul aytik her bir radyosunun özünün stili bola, her bir gruppanın özünün stili bola. Şulay beteye. Mene agar da bizning birinchi konsertlardan aytik alarım birinchi Zeybo Şomurlar iki Enkey Gülü, Yaڭa Çırlar siznikide, Kışkı Uzun kişilerde, Super Sevilay Tamaşası degan programda qarasangiz, ayma sizganingizdir. Bizning stil bo'yicha mene men zalda aytik mene nishikdir lirik rəvişkə, jəyilmə rəvişinə kirgənini jaratmayım şulay. Çünki programı şulay söylənimə şayan jırlar köbeyme, xalqны men mənədəki bu ağır turmuşdan biraz gına əsli ketib alayım, kiləşək ümitlər uyalasım kilə. Mənə şuna görə bu programında da, əliki programlarda bik yeş жаңғыры тұрған соңғы вакытта енді бек жырламын да енді мен ол жырны. Ләкин дә сіз бик жаратып жырларың бірсе, шаян жырлардың, супер шаян жырларың бірсе. Ей Халима! Халима! Yüreğimde basar için Karbon indim her kişte Benim için bu dünyada Sen gene bir ferişte Ey Halime Halime Görsün benim kalime Bahasta yerden uçuğaram Bir mümkün selimge Ey Halime Halime Görsün benim kaleme Bahasta yerden uçuğaram Bir mümkün selimge Sina di bata buturta Gillerim tüter Seni siyem seni gütem Girek mening abudan Ey Halime Halime Görsün benim kaleme Bastan yerden uçuğaram Vermem seni selimge Ey Halime Halime Görsün benim kaleme Bastan yerden uçuğaram Vermem seni selimge Numarat naglıysin ha? Bu benim jir bu. Ey! Ela, ikan jir Sima bulan bülege Siyutu
için Yalgınına düzerme Ey Halime Halime Gelsin benim kaleme Boğazdan cirden çıkarım Birinin seni selimge Ey Halime Halime Gelsin benim kaleme Boğazdan cirden çıkarım Birinin seni selimge Men alayta bilmem şol. Haydi müzikçi. Ey Halime Halime Gelsin benim kaleme Boğazına cirden çıkarım Bir mümsini selimge Ey Halime Halime Gelsin benim kaleme Boğazına cirden çıkarım Bir mümsini selimge Boğazına cirden çıkarım Bir mümsini selimge Bir mümsini selimge Bir mümsini selimge Наглый Марат. Ну наглец. Малай гына ейме. Менә күрәсезме? Мине узып киткән хәзер ей. Молодец. Опа. Ансы синең күчтән эчендәнең. Кадерле тамашачылар, менә иҗат кешесенең күпмедер гомер юлы узганнан соң үзенең тамашачыларын җыеп нәтиҗә ясый торган гадәте бар. Виталий Васильевичның менә бүген шушлай иттереп заллар тутырып, үзенең әйтәсе килгән сүзләре турында шуны гына үстәп китәр идем. 10 ел артка борылып карасаң, уннарча мең километр узылган юллар, йөзләрчә язылган җырлар, меңнән артык концерт программалары. Һәм дә инде ул бит әле композитор гына түгел, җырчы гына түгел. Ул аны менә тамашачы күзлегеннән караганда укытучы дип әйтер идек. Чөнки ул шушы 10 ел эчендә сәхнәләргә бик күп кенә яшь талантларны чыгарган кеше. Әле менә Маратны күрдегез әйеме? Менә монда экранда күренеп, әле монда гына булган иде, 5-6 елlik инде хәзер менә инде Марат инде бүген үзе аерым бер концертлар бирә алырлык яшь үсеп килүче җырчыларның берсе. Инде мин кызлар турында әйтмим дә, алар күптәннән инде Виталий Васильевич белән бергә халкыбызны сөендереп, халкыбызның күңеленә кирип җитә алырлык иттереп җырларны күптәннән җырлап киләләр. Виталий Васильевич, мин сезгә менә шушы тамашачыларыгыз исеменнән, һәм дә инде Мәдәният һәм сәнгать идарәсе исеменнән алга таба да иң изге теләкләрне теләп каласы килә. Тормыш юлларыгыз беркайчан да тукталып калмасын. Халкыбызны яңа җырлар белән, яңа сәхнә йолдызлары белән сөендерсәгез иде. Сезнең турында инде күп сөйләп торасы килми, чөнки һәр елны сез башка артистлардан аермалы буларак халкыбызны үзегезнең яңа программаларыгыз белән сөендереп торасыз. Зур уңышлар сезгә. Рәхмәт. Яраткан халкыгыз һәр вакытта сезгә гашыйк булып яшәсен. Мәдәният һәм сәнгать идарәсе җитәкчесе Фадрахманов Рашат Файсанович. Рәхмәт Рашат Файсанович сүзләре өчен. Без моны кем әйтмешли, бәйрәм рәвешенә китеребез соңыннан. Чапаев әйтмешли, бу китапны без укып чыгабыз моментально. Сезнең каршыгызда кабаттан да инде сезнең жаратып та өлгергән өчен кичкенәдән бирле халык алдында безнең әйтик менә шушы үсеп килүче җырчыбыз Марат Файрушин. Рәхмәт Виталий абый. Тагын бер-ике җыр җырлап китсәң, шулай бит. Чиратымда мин дә сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сезнең ансамбльдә үткәргән күңелле көннәрем минем хәтеремдә матур исләлекләр булып калыр дип уйлыйм. Кайгына булсам да, мин бу көннәрне гел искә төшереп, сагынып, искә төшереп алырмын. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт Марат. Салават абый Фатхетдинов репертуарыннан җырланмаган җыр.
Yürek küte yaşlı küte yarısıma sine balbalım jırlanmagan jırım balkıp kilesin atkan tansıma sine balbalım jırlanmagan jırım balkıp kilesin atkan min yaşımın jirden sizning bilan birga siz bit menim sönmez ko'z nurim alasan sen qayda bala bala bo'lib sayra ko'nglimni alasan sen qayda bala bala bo'lib sayra ko'nglimni yuvat Rahmat. Qadrli tomoshachilar, sizni kelajak yangi yillari bilan tabrik etam. Sizga uzun umrni kasallik tilayman ham sizning hurmatga Renat Rahmatulinki ham sizlarni yozilgan bu jirimni sizga bag'ishladim jiri. Rahmat deb tinglaymiz. Tongdan turib shishmalarga bordim, ko'rar ishin onim og'ishlari ko'nglimda to'da bir yangi jir, men u jirni sizga bag'ishladim.
әлемедә туды өр-яңа жыр. Мин ул җырны сезгә багышладым. Шушы җырда бәхет шатлыкларым, шушы җырда сагыну сагышларым, шушы җырда минем бар тормышым. Мин ул җырны сезгә багышладым. Шушы җырда бәхет шатлыкларым, шушы җырда сагыну сагышларым, шушы җырда минем бар тормышым. Мин ул җырны сезгә багышладым. Бакчаларга чыктым тыңлар өчен, сандугачның моңлы сагышларын. Күңелемдә туды өр-яңа жыр. Мин ул җырны сезгә багышладым. Күңелемдә туды өр-яңа жыр. Мин ул җырны сезгә багышладым. Шушы җырда бәхет шатлыкларым, шушы җырда сагыну сагышларым, шушы җырда минем бар тормышым. Мин ул җырны сезгә багышладым. Җырлыйм дуслар җырдан күккә, йолдызлар куясым бар. Җырлыйм дуслар күкрәгемдә, сандугач оясы бар. Таңнан торып шишмәләргә бардым, күрер өчен аның агышларын. Күңелемдә туды өр-яңа жыр. Мин ул җырны сезгә багышладым. Күңелемдә туды өр-яңа жыр. Мин ул җырны сезгә багышладым. Шушы җырда бәхет шатлыкларым, шушы җырда сагыну сагышларым, шушы җырда минем бар тормышым. Мин ул җырны сезгә багышладым. Шушы җырда бәхет шатлыкларым, шушы җырда сагыну сагышларым, шушы җырда минем бар тормышым. Мин ул җырны сезгә багышладым. Шушы җырда минем бар тормышым. Мин ул җырны сезгә багышладым. Мин ул җырны сезгә багышладым. Рахмет. Зур, молодец был, я равна. Uzun, zor. Рахмет.
Виталий абый Агаповке, Габделхак Шамсиддин сүзләре, сагышларым булып калдың. Тормыш юлын бергә узарбыз дип Хыялландым яшьлек таңында Хыял таралды тик сагыш калды Тыңны бирми һаман җаныма Карашларың һаман күз алдымда Бик еш төшләремә керәсең Кайгысы минем газапларым Гомерлеккә кала күрәсең Карашларың һаман күз алдымда Бик еш төшләремә керәсең Кайгысы минем газапларым Гомерлеккә кала күрәсең Күнешкә булды ашкынулар Ялгыш шуны бик сыңарладым Еллар үтте, юллар аерылды Пар канатлар була алмады Карашларың һаман күз алдымда Бик еш төшләремә керәсең Тәүге сөюем газапларым Гомерлеккә кала күрәсең Карашларың һаман күз алдымда Бик еш төшләремә керәсең Тәүге сөюем газапларым Гомерлеккә кала күрәсең Онытсаң да үпкәләмим инде Үзем бары, үзем гаепле Җиһан буйлап эзләп чыксам да мин Таба алмам синең кебекне Карашларың һаман күз алдымда Бик еш төшләремә керәсең Тәүге сөюем газапларым Гомерлеккә кала күрәсең Карашларың һаман күз алдымда Бик еш төшләремә керәсең Тәүге сөюем газапларым Гомерлеккә кала күрәсең Яшьләре юалмый икән Йөрәктә кайгы сагышны Хисләреңне тоеп тору өчен Сабырлыклар пайдан алырсың Карашларың һаман күз алдымда Бик еш төшләремә керәсең Тәүге сөюем газапларым Гомерлеккә кала күрәсең Карашларың һаман күз алдымда Бик еш төшләремә керәсең Тәүге сөюем газапларым Гомерлеккә кала күрәсең Тәүге сөюем газапларым Гомерлеккә кала күрәсең Гомерлеккә кала күрәсең Гомерлеккә кала күрәсең Марат Файрушин, Эльмира Зарипова. Дуэт Академии 2.
Мен шыннан да кешкене вакытта дип әйтәм, юк, кешкене димим әле, обижаться итәләр алар. Яшерәк вакытта. Алар шулай дип чыгара дим. Чөнки Илмира зуррак Марат кешкенәрәк ие. Алар теге концертның теге пәрдәнең арт көлешендә куышып, сугышып, чыкмыймын дип Марат натрес теге чыгасы килмәй дигәнең. Мен әйтәм, Марат образ мәйтәп сәхнә кирәк жертвада дигән була төңәрәе. Шулай дип чыгарадыр дип сәхнәдә булай сугышмыйлар үзләре. Шуңа күрә малай теге Марат бәләкәй генә менә тегенең менә тезе хәлдә Илмира дигәе. Малай хатын-кыз теге горячий була бит инде ул, тегенең җылысы күп бит инде хатын-кызның шулай бит ие. Менә шул җылыда малай тиз генә үсеп Марат булай булган, шулай бит ие. Хәзер киресенчә Марат өстәрәк, Илмира астарак инде булай. Шулай нормаль гына дуэт булып чыкты ие. Инде сезнең каршыда кадрлар күп кенә конкурсларда, бала җырлар конкурсларында лауреат булган. Мактанчы күрдә, гөлләрем, гөлкәйләрем кебек җырлар белән халыкка үзен бәк каты таныткан бу кызны таныгансыздар. Сезнең каршыгызда Илмира Зарипова. Кабаттан да гөлләрем җыры белән. Мирхадиразы сүзләрем, илем көем. Эй гөлләрем, гөлкәйләрем. Gülüm yalan gülüm iyi biz bakşa tüslü Uzumuz görenli gelip şeşekler kuşutlu Tamşı gülüm yalan gülüm iyi biz bakşa tüslü Uzumuz görenli gelip şeşekler kuşutlu Ey güllerim gül güllerim Yaratır idim aşağı Uynar idim arazda Kübelik bulamışım Ey güllerim gül güllerim Yaratır idim aşağı Uynar idim arazda Kübelik bulamışım Kıyaşka taba vururlar terezeden güllerim Sular sipsin sineler billem billem güllerim Kıyaşka taba vururlar terezeden güllerim Sular sipsin sineler billem güller güllerim Hey güllerim gülgeylerim Yaratır idim aşağı Uynar idim aramızda Kübelik bulamışım Hey güllerim gülgeylerim Yaratır idim aşağı Uynar idim aramızda Kübelik bulamışım Enniyimning addiyimning küttan tuğan günlerim Gülak bulur şeşeğata minnim adır günlerim Enniyimning addiyimning küttan tuğan günlerim Gülak bulur şeşeğata minnim adır günlerim Ey güllerim gülgeylerim Yaratır idim aşağı Uynar idim aramızda Kübelik bulamışım Ey güllerim gülgeylerim Yaratır idim aşağı Uynar idim aramızda Kübelik bulamışım İlmira Zaripova. Ey güllerim gülgeylerim Yaratır idim aşağı Uynar idim aramızda Kübelik bulamışım Ey güllerim gülgeylerim Yaratır idim aşağı Uynar idim aramızda Kübelik bulamışım Uynar idim aramızda Kübelik bulamışım Kübelik bulamışım Kübelik bulamışım Эй! Илмира Зарипова, Зябская.
Бүгінгі күнде Эльмира Кама политехник менің институтында әтейім. оқып. Да. Мынсы точно аның әтесі, действительно. Әйтмеші қалғаным. Бүгінгі күнде Кама политехник институтында студентка алқышлар білен оңышлар тілі қадырыслар. Жырларын ташламасын, шулай бетейі. Күн шығыштан қонақ келген бізге. Бию білән сәлем жеткірі. Шушы залда болған ир жігітінің жүреккейін ярсып типтірі. Сіздің қаршығызда біздің бейшебіз Ольга Губанова. Мына ауылда ширатқа бір бастан үйіңді ұнтаққа орап келесің, сені ұнытпайлар. Шақарда олай түгел екен, шекер песік саталар. Мен айтам, біріншісіне де, екіншісіне де, үшіншісіне де 950 грамм бұрынна, 1000 граммını 900 грамм сатып жіберіп, мен айтам, 20 кішіден бет ол 950 граммда 50 грамм қалдырып, 20 кило жида, 1 кило жида бұламын, айтам, Астағы фирмала табам айтам. Анығы товарищ продавец бешетік основа деген болам теңі сатушыға. Ушады тігі ушауын. Сіз әбенінде организациядан де ешмадан деген болам меңа. Мәйтам бірнінде организациядан да түгіл, бірнінде ешмадан да түгіл. Простой гражданка суверенный Татарстан мен айтам. Жөр әріттігі ешікті мұндайға қатынлар ұранға шығарып атмадылар. Балаларымның қалларым біргеш, кеттім қора дейді жоқтарында, пұштінде жоқтарында yol итерге. Қазіргі дүнжаңның рахаттыны көрсегіз, мен сенға мен дедім. Көппейінегі вагон бір кімге қысынды қатышымен бәйтім, сәні мен ғана бағып жетам екен бәйтім. Бір заман бір ешкіні қызың білән, бір қорқыны обзан келіп кірмесілер ме? Тапшықыдыран солдырып келіп, лимонаттарғана ішіртіп, шикалаттарғана ошатып тұрайын емесің айтым. Бұл байтан бейманың бір қатыда керекті кешір жоқырақ екен. Екларға уақыт жетті. Қызың осқа өзің бабаң үскірін атмас ма? Астағы фирмі табам мен айтам. Балақайым, өзің осқы полкыға йотқан болдың байтан, бабаңны үскі полкыға йотпырдың. Әбікейім дей, біздің медовый месесінің болдың ойын бәтірдің меңа деген бола. Мен айтам, жетішігі болса, жетішігіне кіріп кетеріні, темірінің тешіктің бідаңа. Тешігі де жоқ. Түні көйіп поездға үрінде басып бардым. Шулай етіп қора деңіз жоқтарында барып жетті. Онда көрсегім, мен сен айтын қарым әкті. Қойсы шыпар су кірген бола. Қойсы шында түрлі фасонға кіріп, суздырышып ятқаннар. Мен де суздырып яттым. Қорап ятам күнің нәсті ішлеген. Бір заман бір обзан, өзі қатты, өтін ерті суға кіріп кетмәс ме? Мен айтам, қазір балалардан әлгәріндей аурулар тапқан боладар. Тезгіне бардым да. Анығы товарищ выходи из вода, и собаку с собой метам в вода. Шықты бұл шағуан. Бабушка дей, это не простая собака, это шотландский собака, метам меңа шайтанский болса да бар. Жары әлі шында екі бұртынан тұтып қарадыңғы суына тұтып атмады әқамды күлі құшықыр. Бір заман ішім бұғыр ете баштады, ошесі келе баштады. Gittim ıstalavayla. Ondağa alamatlarını көрсәгіт, мен сен қайтым. Кімге қоз еті, кімге тоқ еті, әмен кешір қат еті. Шоқардым деген старший поварына. Чақты бошы қоғын.
шайтанский собак лабзаң басып тұрмасмы? Міне шулай тұрып, Қора деңгіз жақтарында, Пуштенже жақтарында. Bir ay be, işirkatı taşap kayttım. Мен işler жүресің мұнда, юбилей тәмін бұзып. Astagfirullah, шайтанский собак лабзаң. Кештіріш! Супер бабушка, Ильшат Фатхулин! Өзім жырлар яза башлап, өзімнің жырларыны менә сезгә халыкка җиткереп, теләге белән оештырган группа бу кадер дуслар. Спонсоры да үзем булдым, дәүләте дә, кырышысы да, идәне дә үзем булдым ул вакытта. Һәм көнгә хәзер шулай бара да. Чөнки чыннан да ул вакытта инде жырлар күпләп китте, теге бүәләр, шишмәләр теге ачылды дигән сыман минем дә жырларым күпләп китте. Шул вакытта 94 елның октябрь аенда Шаллы былбылы конкурсы бара. Мин бардым да, шулай утырдым да, репетиция вакытында килеп утырып әйме карап утырам, кайсы җегетне чакырым икән, кайсы кызны чакырым икән дип. Беренче булып күзем төште бер җегеткә. Аннан соң бер кызга, аннан тагын бер җегеткә. Менә шул кызларның шул күз төшкән кызны чакырасым. Килә сәхнәгә кадәр дуслар, рәхәтләп тыңлагыз әле. Бүген көндә Казан шәһәрендә иҗатучы кызыбыз, Тәкермән кызы, Минзәдә кызы, Нәсимә Дәүләтова. Менә ул. Bulmadım yeşilgim yollarında İkev birge meneridir mehabbet dağlarına Gülümlerini gülelim yarısı Anına bir kotsuz eli Yaşlıgımı mınarga salıp Bir jırla bu zigale Bir jırla Gözümle mağarga salıp bir jırla bu zigale bir jırla bu zigale Senin yaşlı kuzgan şoktan şeşet bulmaganman Elle seni dik aşıqansın Elle min soğlağanman Bu gelemlerini gülelim yarısı Karnımanda bir qasuz eli Yaşlığımda mağarga salıp bir jırla bu zigale Bir jırla bu zigale Bu gelemlerini gülelim yarısı Karnımanda bir qasuz eli Yaşlığımda mağarga salıp bir jırla bu zigale Bir jırla bu zigale
Рахмат ислар. Сізелігіне менің башқаруда Роберт Тимирбаевның Уәлит Илімбәтов сүзләріне yazılған жыры бір жырлап Узыйқ Али исемлі жыр тыңладыңыз. Қазір дуслар, сізге Решит Абдуллинның Разил Уәлиев сүзләріне yazılған жыр. Жырларым. Юлларым, 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 юлларым уралган буранга. Уйларым, 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 акылма ярама сырама. Уйларым, 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 акылма ярама сырама. Кырларым, 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 кырларым шотлыга тургайлы. Урманым, 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 син миңа гел бәхет юрадым. Урманым, 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 син миңа гел бәхет юрадым. Инешим ак чишмем тауларым, талларым, кырларым, кышларым. Ул миңа гел бәхет юрады. 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 Мин киттем калдыгыз, калдыгыз, калдыгыз иң якын дусларым. Хәзер йортымда, юлымда, җырларым, җырларым, җырларым. Хәзер йортымда, юлымда, җырларым, җырларым, җырларым. Җырларым, җырларым, җырларым. Нәсимә Дәүләтова. Тәкермән кызы. Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар, бик зур рәхмәт. Инде әйткәнемчә, менә шул конкурста утырганда, мен бит инде музыка кораллары алынган, беренче аранжировщик Наил Мортазин, заманда Салават студиясында аранжировщик булып эшләгән җегет булды миндә. Һәм инде аппаратура булгач бит инде кешеләр кирәк, шул аппарат үзе җырламый бит инде. Мин тем более җырчы булмагач үзендә теге кемдер кирәк группага. Һәм менә тагын бер җегет әйткәнчә шады, ул хәзер сезнең каршыгызга чыгачак. Әйме кадерле дуслар, Гөдрә, ул чакта шибәр. Ну хәзер дә Гөдрә, ну әзрәк Гөдрәсе сирәк икән. Сезнең каршыгызда рәхәтләп туңас кадерле дуслар, сезгә таныш җырчыларның берсе Альберт Салихов. Менә ул Sular ağız salmakına Tüge tügül anın yarları Yarlarında üsken şımır baylar Güya anın yüzü koşları Şımır şeşkeleri digrek isle İsine iserersin Sinde beni şımırtılarga korat İsine düşürersin Şımır şeşkeleri digrek isle İsine iserersin Sinde beni şımırtılarga korat İsine düşürersin
Zeysular oğa salmaqına Köngelinden jırlar jırlıydı Şımırtlarda uyga qolup şulay Jırlağanın onun tınlıydı Şumur çeşkeleri digrek isli İsine isirersin Sinde mini şumurtlarga qarab İsinge düşürürsin Şumur çeşkeleri digrek isli İsine isirersin Sinde mini şumurtlarga qarab İsinge düşürürsin Şımırtlarda yarsından yelip Zeysuğuna siyip barıydı Yazlar jitkeş ak şeşkeler adı Köngelinden şulay jırlıydı Şımır şeşkeleri digrek isli İsine isirersin Sinde mini şımırtlarga qarab İsinge düşürersin Şumur şeşkeleri digrek isli İsine isirersin Sinde mini şımırtlarga qarab İsinge düşürersin Sinde mini şımırtlarga qarab İsinge düşürersin İsinge düşürersin Зур рахмет, hürmetli тамашачылар. Бик зур рахмет алкышларыгыз өчен сез әлегенә Виталий Агаповның үзенең туган ягы Зәй буена багышлап иҗат ителгән Виталий Агаповның сүзләре һәм музыкасы Зәй буе шомыртлары исемле җырны тыңлап үттегез. Алда тәкъдим итәсе җырым Мирхади Разов сүзләре Виталий Агапов иҗат иткән җыр Эй халкымның гүзәле Bürküle yüzüne Ey güzellerinin güzeli Güzellerini üzmeli Kildim el senin yanına Kildim el üzmeli Ey güzellerinin güzeli Güzellerini üzmeli Kildim el senin yanına Kildim el üzmeli Başlarını kıyaş itip
kılıçlar sızlandır. İğren üstünden elimin tonları bevuzgandır. Ey güzellerin güzeli, güzellerini üzmeli. Kildim eli senin yanına, kildim eli düzmeli. Ey güzellerin güzeli, güzellerini üzmeli. Kildim eli senin yanına, kildim eli düzmeli. Yılma yılı paraşların ellemini üzledi. İşte ondan tüke bulgan ey halkının güzeli. Ey güzellerin güzeli, güzellerini üzmeli. Kildim el senin yanına, kildim el düzmeli. Ey güzellerin güzeli, güzellerini üzmeli. Kildim el senin yanına, kildim el düzmeli. Ey güzellerin güzeli, güzellerini üzmeli. Kildim el senin yanına, kildim el düzmeli. Ey güzellerin güzeli, güzellerini üzmeli. Kildim el senin yanına, kildim el düzmeli. Kildim el senin yanına, kildim el düzmeli. Albert Düzü. Albert Salihov. Бик зур рәхмәт, Альберт. Менә Альбертлар белән шулай бергә башлап җибәрдек. Алар бөтенсе образованный, белем алган. Мин необразованный шулай. Менә шулай бүгенге необразованный томан артист мине, необразованный. Кадерләр, һәм инде әлбәттә менә студиябызда әйдә концертна карап барсагыз, тагын бер Мизәлә кызы. Мизәләргә миңа повезло, Мизәләдән 4 кыз җырлады миндә. Шуңа күрә тагын бер Мизәлә кызын чакырасым килә. Тәкермән кызы, каршалыгыз. Бүгендә ике нәнине бистереп җатучы, әни, мәктәптә эшләүче укытучы Нәсимә, Лилия Багаова. Нәсимә дип әйтәбез, Галимҗанова да бар безнең студиябызда. Hatlar yazdım, sana hatlar yazdım. Yüreğimin kuşup nazların, tanışlığım juydu benim canım. Nigalarga cevap yazmadım. Tanışlığını juydu benim canım. Nigalarga cevap yazmadım. Hatlar yazdım birkem. Ayak sisler bilen suları, bilmem
жарашырға мүмкін болмағаш жан үшіткіш утлар білән янам ул хатларға жауап алмағаш жан үшіткіш утлар білән янам ул хатларға жауап алмағаш үмітләніп жылы хәбәрләргә моңсуланып бата таңнары яратмауың билгесеме әллә хатларыма жауап язмауың үмітләнеп жылы хәбәрләргә хатлар яздым жауап язмадым үмітләніп жылы хәбәрләргә хатлар яздым жауап язмадым хатлар яздым жауап язмадым хатлар яздым жауап язмадым хатлар яздым жауап язмадым Илья Багава, бүгінгі Амирова. Бек зор рахмет, қадір ұсылар, бек зор рахмет. Һәм инде менә тагын бер җырчымны чакырам. Ул да инде сәхнәдә безнең 96-98 елларда безнең группабызда эшләде. Мамадыш төбәгендә туып үскән җегет әйме. Бәлки инде әле кемнәрдер онытып та бетермәгәндер. Чөнки Асия Әхмәтшин группасында да җырлады. Кәмшә безнең группада каршы алыгыз, рәхәтләп тыңлагыз. Мамадыш егете Георгий Башков. Узатып та, кайшак югалтып та, айырыла җирдән кешеләр. Узатканнар сагынып, көтеп яши, югалтканнар ничек үссеннәр. Mucizалы сихри дөньяны яшен сукты аңла әтием. Нигә безне ташлап киттең, әтием дип кемгә әйтермен. Ай каявыр ушу бер канаттан, ай тинди кайты газиз әтием. Әтием дип кемгә әйтермен. Без бит синең ятимең. Әтием дип кемгә әйтермен. Без бит синең ятимең. Әгәр янымда сандугачлар килмәс языма, сагынам саргаям ялына. Мәхрүм итмә әткәй назыңнан. Ай каявыр ушу
bir qanotda Qayt endi qayt aziz Әтием дип кемгә әйтермен Без бит синең ятимең Әтием дип кемгә әйтермен Biz bit sinen yatimin Aziz əmkəyikimdə sağış yutar Bilmədim deyib nazım qədərəm Nigə bizni taşlap gittin Ətiyim deyib kümgə Hayal vuruşu bir qanotda Qayt indi qayt aziz ətiyim Ətiyim dip kimgə aytırman Biz bit sinen yatimin Әтием дип кемгә әйтермен Без бит синең ятимең Biz bit sинең ятимең Biz bit синең ятимең Әткәй qayt Георгий Башков, Мамадыш, Бик зур рәхмәт. Владимир авылынан. Георгий Бушевның күршесе, кадерле дуслар. Бик зур рәхмәт. Инде шу матур җырга кушып, әлбәттә бер матур биюдә булса, бик тә тулы була күренеш. Шулай бит. Сезнең каршыгызда безнең кызлар башкаруында парлы бию.
Жанна һәм Рушания. Безнең студиябызда бүген көндә җырлаган җегетебез Кашалас Актаныш җегете Ринас Ахметов. Meni soğun taң atqanıda soğun kişin şəfəq batqanıda soğun şeyge bolanlarda ulanlarga sopşıq yatqanıda soğun şeyge bolanlarda ulanlarga sopşıq yatqanıda Şakır meni şakır sağınğanıda Şakır davul kokusa şanıda Şakır sinde benim gibi Kuşluk sizsen kinet yanında Dağın şakır sinde benim gibi Kuşluk sizsen kinet yanında Uzat meni uzat sağın sağda Uzat көңіліңнің төрінен Senin жаныда başka fəriştələr Hakim etsə əgər bugündən Senin жаныda başka fəriştələr Hakim etsə əgər bugündən Hakim etsə əgər bugündən Hakim etsə əgər bugündən Бик зур рахмат. Сез әле генә Пермь композиторы Әдис Маликовның Үзелгән өмет дигән җырын тыңлап үттегез. Ә хәзер инде сезгә таныш җырларның берсе минем якташым Илгиз абый Закиров музыкасы Роберт Миңнуллин сүзләре Сылу алама. Yeşil olma niye üzüdün yeşilin Күзләріңні яшірсәң дә сөйәсің бит яшірін Қолларыңда сары алма сарғайтмасын езіңні Башыла инде, сақыла инде сарғаюдан өзіңні Сен өзіңді сары алма тулы пішәрсің әлі Ушыларыма, құшағыма келіп түшәрсің әлі Сен өзіңді солы алма тулып түшәрсің әлі Ушыларыма, құшағыма келіп түшәрсің әлі
да олысу алма битышыларың аланған битышындағы олысулық түші олысу алмадан Құлларыңы да қызыл алма битышыларың қызарғанын ұялғанын яратта мені қызларының сен өзіңде солы алма тұлы пішерсің әлі Құшыларыма, құшағыма келіп түшерсің әлі Сен өзіңде солы алма тұлы пішерсің әлі Құшыларыма, құшағыма келіп түшерсің әлі Düşersin ele Kuşlarıma, kuşağıma Kilip düşersin ele Sen yüzünde solu olma Tulup düşersin ele Kuşlarıma, kuşağıma Kilip düşersin ele Kuşlarıma, kuşağıma Kilip düşersin ele Kilip düşersin ele Риназ Ахмедов, Бик зур рахмат. Актанышка.